tuko mbali na nyinyi ambao wasichana walikuwa wanafanya biashara nzuri hapa mbaya. Lakini wavulana wamefika wana drop. Ile ni wanaume 3 women, 1 man. The next hiyo ni 50-50. Ametoka kujifungua. We should be considerate. Sisi naenda kukupikia. Badala inaitwa kesi nyingi muno ikiongerereka cia andu makiruta muoyo na magakamba kuraga atimia ao ona kuria ngamarora nginya ciana ciao ugacoka ukona mundu ni eruta muoyo kwaria ma ucio ti undu wa kawaida. Uguo ni kuga hari undu utarathi na mbere wega thini wa meciria ma mundu na mainly icio ni issues cia mental issues na cio turenda kudeal nacio muthenya wa muthi na turenda kwira andu atiriri kungigakorwo na thina wa muthemba o uriku twena helpline tuta State Department for Gender and Affirmative Action na ni 1195 na ndirihagio. It's a toll free line. Hura na beo na ni ukuona uteithio ona ihenya. Andu administration officers nio jugire ni our first point of call. No geria kugia no uteithio kuma kurio ona nginya kuma makanitha-ini reke tutige kurio ni mathina turi ithwiki na thuri makiria muno ndirenda kuma ringiriria muno matuike kwaria uhoro wa mathina mao matige gukiraga.